Lajkam DSC kumba arpusan tli hapo West Khasi Hill District. Kulish wuni biro session 4 te kejumtip nam ta kubor lajkam kene kede kam ki pelaj hapo West Khasi Hill District jongka DSC ma District Selection Committee. Te shua bangen poish pang kine ki post tengah hapan syai shua tengah hapan pensyai shua ya kitu ki post ki beradab manroi kaduk kalaj te kitu ki post beradab kumba sau punyo tli ma kin sadon bet ki bakali palih du mentar kampat long bena apply usut hop ne konem tai te nakaling ke jonga ada ban kali long kadai kadai ke pesisai tang ma 4 la ban tap hapo ke website te pihak ban jai up hadu bagan dami nda kila tap ke website nda long dengan sapentip da kila long ban yu temta kila penmi biang sa kawe biang kane ki post kumba arpsan teli te ka tu kawe ru hab ne up nan hadu bakalami nda kalami an sa pentip biang kumno ban apply ban yai te yaisha hadu bagan dalong merba thur ke website mal area man kapor kanega DSC bon be ba thur ke website te ndala long pada ngan sapentip ngan saya check te gini ki post ban tab de option tali ngepe kini tang classic sudah mo gini online application will be received up to 5 am on the 10th of May and no application will be entertained after the closing date kane pada kelas date kandai 10 tarik jong u banai me mo 10 tarik jong u banai me kane ki pelaj South Trick April ya kane ka advertisement ada peta ro Shpo office District Selection Committee West Khasi Hill District nongstone invite application tatarter jongka DSC ma te post ki pelaj ki long kane ka grade 4 te kumban shumtai biang grade 4 hane ki dei ki don ki bom jubatai ki don ki batai te grade 4 ki dei ki chokidar nyotali khalasi artali pion khandai dali pion kom chokidar kawai plantation chukidar kawai proses server kawai baro gelong ar poi tali you are tali bat khasi jentia garu dei khandai tali kene class 6 pass tamai kene da apply tang kawai mutba pio tang kawai emleri bang bayu chukidar la jong khalasi la jong emleri kumta pi apply jong grade 4 te rapi 1 hakane ka kin nomor ba ar poi apo kita te pin sa yo kan ne kita kawai we ni kini lam nyu chukidar lam nyu pion kumta tatar Tekabar assistant traktor operator tanggawi kapus UR category level 1 class 6 pass tangbai kane bde ki pan person must have valid driving license non kam driving license koi person must have 3 or more years experience in repairing and operating power tiller te ki license name ki bladon ni ka experience haga ba kinya power tiller la ne ban repair ki power tiller traktor bulldozer power pump and other allied agril or agril machineries te gitu kila ada yang experience kila na apply mo te amde re bang badon tangga driving license alam na apply have done rook experience ban 3 years or more experience ban repair lane ban operating ini power tiller traktor kum tatar balai assistant power tiller operator dan lain tali pus khas jentia kategori class 6 pass kanero ka juhi the valid driving license person must have 3 or more years experience in repair and operating power tiller koi mo power tiller ne traktor ne bulldozer ne power pump and other allied agril machineries kono ngini la rapidon kata experience kolong license name kala amal apply nam teknik artali kini ki traktor operator te tangini ki jing petip kasnem kan de ka juhi kan mau kasnem kan de ka juhi khat phra hadu live news name la rapi ko amal apply pila amal apply khat phra hadu live news name Proud Life R plus name longkat Proud Life News name pila ban apply nam tak ni push te ka by application kan debit sanpo ko ke push te la apply lai tali ngot ba sis ba sanpo ko ke push kan mau ka last date kan dei shifo tarik jong panai mi arachar ar san ai ka ka juhi ka website nya sabu ru ka link apa description macrecruitment.nic.in te shop up hadu bakan dalong hadu bakan dami apa website da kampan mi mut ba hadu bala panmi kan video pihapan update merupakan tukau weru kampan mi dengan tala sitayo 4 mi ra te pihapan ai up bakan dami dalam mi te naling jongar ngan cek naling jo video pin habia cek te ndak long ban apply dengan sapenti biang te nomor bagi advertisement kademi ndre ban apply kampat long tengah mlak le naling jongar te ndre nomor bakal mi tengah ban pentip te tanggi ni kulesuan